na Tracy Boakye Afia Schwar wonya odai Tracy Boakye Afia Schwar wonya odai e debe na Tracy Boakye Afia Schwar wawale wi am na sum enjo no why abusua the name still remains Enkrata Mukinkon aka Fufukin aka Bema Yemfa na yerenim enyefom aka Mutuana Omotie Mr No Pressure na AdwenepaheneTv aide apushi no wate ase uba so ide share video no na like na subscribe to YouTube channel BeckyTv or AdwenepaheneTv so de ewo hono abusua ya ni tua ya da sole ya na ko ohuru anim epesti ya na afi de beti nsema ekoso Tracy Boakye ese da bi won pene ema Afia Schwar nko a trend e media no so adentia Tracy say Afia Schwar awale na wo Afia Schwar Afia can say Tracy so wale wie no e no post 2 wale wie no post 2 but post 2 na so person wo ye guy bi ase wo person wo yes wo person betan so media no so e wo ma no so but Afia Schwar Tracy Boakye say ono no on twen e ma won trend enya no because Tracy de enusuban Tracy Boakye de obi anim se enusuban se e ahoye bio se e den yo Tracy wa wale awie de bia post no crew pictures but so obi so wale ya many pan so trendy bi the same thing and can say Jackie Apia ko post to the mansion Jackie post to the mansion ni be 20 minutes na Tracy Boakye so abe post to there I at the age of 30 years where the maye na mo 30 na den na sembebre na Tracy be post anu man Tracy sa na ya ka ho Tracy Boakye sa na wan ya ka ho no na be jaya de jai na esi ai o pese won ko afa na ko post to no awale pictures and as for also nim say Afia Schwar ana awale fresh nti say problem bi o montamu a ensa wo ba bot na beka say no kure problem wo na Afia Schwar ntem nti Afia Schwar so awale a Tracy Boakye say yi kunani enu nti na Tracy Boakye wo hye dada wo post ono na awale pictures no on the be Tracy free ba on be Tracy Boakye e free ba Tracy Boakye say Afia Schwar ese oye guy Afia Schwar se na ni atia Afia Schwar ese oye oba bema wa wale no onyinanim because ono Tracy de wo se da bia oyi Frank anim Tracy Boakye se ono ankoto awale asu tio Tracy Boakye se emre bia na atwam kono na amanfo huru na wakɔhye obi kunu na Afia Schwar mpoka bi na wo Afia Schwar na woka bi no sai na wangasa wo mu mpo wo so ene wa bato awale so wo Afia Schwar na me Tracy Boakye wo huru me no emre bia atwam no sai na wo bato awale so nti ese Afia Schwar Tracy Boakye se yanto fama ne wo se dente wo post on Frank pictures awale pictures currently ne se wo se wo de kire wo se wono wo yi Frank anim what I say wo fa Frank anya de ensie but wo Afia Schwar nkwa de ukɔ ya ye hunim be ma no ese ehia be ma yi so nam ha ya na be ma na oba ofro nam ye hunu se sa be ma na Afia Schwar awale no nti ese Afia Schwar Tracy Boakye se wo ka kire wo se sania eno ono watimi ayi eye Frank anim no wo so the same thing yi papa kro no ana yi be ma kro na wale no nanim so wo so ano eden Afia Schwar bara toto bi cheap another koche Tracy Boakye say toto bi cheap no eno kre wo da koche fala na Afia Schwar wo da koche na ase wan fa nche Tracy si emusa wo ho se toto bi cheap no eno kre se wo da koche fala ana wo fa nche fala se Tracy say wo obejai sa no mana wo ye na age say wo yi papa kro nanim yes sir opa post to videos also be post ne there be 1,000 times opa post to pictures also be post ne there be 1,000 times obeta ata wo sa Tracy Boakye say wo Afia Schwar obeta ata wo sa because awale no ehunu so no wale no e na ama pressure Afia Schwar Tracy Boakye pa che say awale na ono awale no a one Frank eti omututu kwan akoba no untumi nya bi because esi an okọ airport na person papa kro ntu kwan obeda waye nti Tracy so na wale perfect esen wo Afia Schwar wo de Tracy Boakye nsemo a ono no hwa yesi back door me nsemo e beto me na so nyesem kuma o nsemo e beto me na so nyesem kuma nti Tracy say ono na wale perfect esen Afia Schwar de because anya bi kura na otimi yi Frank anim anya bi kura mpo no ko tra air flight mu a otimi ne Frank video e post to but see Afia Schwar esu ntimi nya bi ono nkwa no de ne ring e be kire Afia Schwar nkwa ante awale ben e na nkwa no awale ho ana Afia Schwar nkwa na awale ho ana se panyimu ben na ne wale na be ma ben na ne wale Tracy Boakye so tro challenge da ma Afia Schwar nti e challenge te Afia Schwar Tracy se wo mpa ho asem de a na wo pese wo jawo na wo trend kakra ene ya fie yi be ma nanim se wanyi be ma nanim pa de a ene ye da bia no wo ye wa so post picture obekanta wo
Abusua edin aya Adwenepahen aka Enkrata mu King Kong aka Fufukin aka Bema Yemfa ne yerenim enye fom aka Mitua no omote Mr No Pressure what ya so ba no be din konkon sakakra be tin konkon sakakra na so asoma ye dog sai pepe me kan for tap send ed amount tap edwumadi ko maso yasna person send this car e free amount no ko Ghana kwanda tap and I'm making for them out. First time I use app na promo code be here Adwenepahen no I don't know about go discount. Make for a divine organic skincare product so I the head amount. Make for a divine pills so I the head atauto. Kwana so yeso na body Adwenepahen and answer BeckyTv when you discount. Make for a attachment so I the head amount attachment as well ama wo dan we see and why den kama. Dan be so afeball. I mean sure I want to kwanem what ya so baso share video no na subscribe to YouTube channel ya the MIS celebrate that the video be say cream also wants abeka. Na me sure so go so support to BeckyTv Adwenepahen TV. Ya be see ya. Yamere do share bi. Love you all. Peace out.